So, hi mga pade! For today's video, wa man tayo lingaw. Suroy-suroy ita ni kalibunan, nag-asa. Ha? Sus, tawhana oh. Sus, nauwi oh. Sus. Sus, oh. Oh. Puting kayo, puntar libon. Sus, mura dyan nakabuhit sa kwadra oh. Sus. Dagway oh, sus. Unsan taon yung taa eh. Mura yun ang wikraan. Nami ang outfit niya. Sus, kalibunan na dito punta. Nawa oh. Mura yung iro kabuhis kwadra. Oh, sus, dagan pa. Dagway oh, sus. Welcome Philippines. Dagway ni mo dong. Ay, tawiling ako ba de? Dakpay mong utot. Minsan naman sad na. Oh, unsa mo na nimo? Uy, uy, uy. Terus murah juga unggoy. Kita og balay sa mga igurot diri ba de? No. Mga balay sa igurot. No. Asa kang taon niya, baka nila. Ihas gyud oh. Sus mura jud. Karon pa nakataak. Kapar na pong kabuang. Ila juga talawan no oh. Sus. Sus naong biaw sus. Share ko na usa.